Sagudahin nga ron ti surat ni Motmot. Dear Kasim. Sakbay man ti amin ket kablawang kay tinaimbag nga orasyo di tanemar si studio kas tamet ti nakablawak di kiti naruway nga padak nga agbibuya iti dayto nga programa. Pudno nga makaliwliwala unay dayto nga live streaming iti Facebook aglali ti kasto nga oras pagin inanaan uri no madamat trabaho mi uri di kiti katrabahwak ket magustuhan damot ti makibagdengeg aglalo no naka loudspeaker kasin. Ket naawis met tiriknak ti kinagpaisuan na dagiti kaobra ak ti ken dati kumpadrek ti nangalukoy kanyak nga agpabalakad kada kayo ti mangibing lay ti pakasarita ak tabaring no malawlawagan ti panunot ko kunak uri no jak amot ag surat nagyaman ak tainan anusam nga dinengeg ti pakasarita ak kasinyong thank you ti panangurnos mo at daan ak iti asawa ken talong anak dadakkelan dagiti anak mi kasinyo. Awan met tinakana nga parikot mi nga dimdimteng iti asawa or iti anak mi ket nanakam damot. Awan met ti parikot iti trabaho maited kumet amin nga kasapulan dagiti aggiinak. Ti nagpaisuan na makipagnanaed kada kami ti katuganga ka babae nga ninanang sisa. Da kami ang agasawa ti mangbibiyag ken kuan at madimot makatrabahon. Sipod idi nabalo kaslawam mo ti gagar na nga agtrabaho mangged iso nga da kamin ang agasawa ti makaamo ken kuana dakkel met akatalungan mi ti katugangak gapo ta iso met ati kadwa ni bakit ko nga mga awir ka digiti anak mi idi bayad nga dumakdakkel da ken bayad nga da ti trabaho kada ito ilang atawen kasinyong nga naadaan kami iti nadagsen na parikot iti asawat ngamin kelaat nga nagbaliw ti asawak jaka mo no apay no kasano kasto man nga rugyak ti amin kasinyong pareng motmot. Imbagmat na simurot ka kada kami ita nga nagiinom dito yung bar. Ay, wen pareng George. Kada apa eh. Anya nga rason nga nagbaliw ti panunod mo. Nabayagi din nga awisin ta ka. Ngayon kanahin matlat nga pagpambar mo nga. Matnaskin nga agawid ka at sapsapulin na ka ti asawam. Kuha nga min, pareng George. Basta, ay kayat ko lang mat ati makaaliwaksay mat iti balay. Takanayon la balay, trabaho ti ayan ko. Di tamot di magbagak kay di parang motmot. Narigat mat, no kanayon kalata da balay yo. Naskin mat ang aliw-liwa mat ti bagim sagpaminsan, saan ka di kakadwa? Uwen nga ben, parang motmot. Ibagat may ka. Uwen mga pare. Agyaman na ka. Di kay nauma nga nang awis kanyak. Agagan enjoy ka matlaing parang motmot. Uwen pare. Lalo kay adugayam nga agpaiso ti babae dito. Ti amok no lalaki lati mo may mag-agiinom dito. Ay sa day ta tinagbiddo tambare. Di kinagpaisuanan na magustuhan mit umay dito. Naputado lang ta di kiti umay uminom nga babae babalasang. Kan ure di kiti na asawaan pare. Ha. Akit mayat ay iso nga siga sagpaminsan met liwliwa emet ti bagay padasem met sa bali ka putahe pare ay kuha pare tsaka mo abutin kan samot ka ni misis mo ha saan met pare umayag lang makiinom kahit ko lang maliwliwa met maliwliwa anak met kung namla deta pare ng no adamam amum dito nga babae ay agbaliw ti panunot mo. Ha. Amum pare. Nalakala nga maala dagiti babae dito aglalo no nakainomdan. Ay nung nalaing ka dumiskarte.
Mabaling ka nga makairuwar iti babae dito. Ibagak pare, sikreto. Ha, pare. Iso nga magustuhan mit umumay dito. Taado ti agtatambay dito. Nga di babae nga. Amumlata na. Anya pare. Babae nga. Dagiti pabaybayatan. Ha? Saan mo't nga disco lang dyan dito pare? Uy, adulat na pare. Amum dito asidig gamin dagiti pagkasiraan dagiti estudyante. Estudyante? Wen, parang mot-mot. Ado dito, dagiti agtamtambay nga estudyante. Nagsapsapol ti customer da. Anya? Wen, apo matsambam lang. Nalaklaka dito, ngayong ijay diskolandya. Nalaklaka ko na. Wen, nalakala dito. 1.5 lang pare, makairuwar kan. Makaraman kan, iti estudyante nga ubing. Oh, di ba? Iso nga da kami. Kanayon na kam kasurutin, pare. Baring makatsamba kamat dito. Oh, edi makaraman kamat ti ubing. Sa pali nga putahe, presko pay. Saan nga kaskadagiti asawa tayo, pare? Saan kulatan ngayong baga kini pareng George? Tipuon ken gapunan no apeng nga ti kinabayagan nga awis dak nga sumurot kadakwada nga mapana aggimik idilay nga rabii nga simuruta adang amin parikot ko iti balay mi nga asla mabai na kididamo nga mangipudno or siya sinuman natigunak itay nga kelat nga nagbaliw ti asawa kasinyong literal nga nagbaliw. Tamadbadlaw ko idin nga kasla sa bali digiti ibagbaga na kanyak tunggal agsarita kami. Kasla puro problema, puro reklamo digiti ibagbaga na isistoryano o risaan mo't nga iso ti pagsarsaritaan mi. Kasi di makaawi dak. Gaputan na sapaak nga nakisina ka dagiti kakaduwak nga napanaginom. Adakon, Cecil, bakit? Ni. Cellphone mo. Bakit? Adakon ko na. Oh, kit adda ka gaya men. Siyempre adda ka, tawang kasadyay. Ha? Anyaya tira ramidin bakit? Adan sa kacachat mo Awan kacachat ko. Adala bibuya diti cellphone ko. Kitain mamit ti mapaspasamak ti lubong tayo. Sika, mot-mot. Ha? Anyaya tabi buyaem. Dagiti damdamag, dagiti madisdisgrasya. Nakat adot madisdisgrasya at motor. No ape ngamin nga agmotor da. Mabalin ka din nga ibabam ta cellphone mo ta. Maturog tan? Ay, maturog kalatan, talaturog ak iti malem. Kasano nga jak nga makaturog iti malem, nakadado nga trabaho. Sapela nakadutak kiti aso sa jay arubayan. Ha? Takit aso? Wen. Kasano mat? Di damat igalot, di damat ikawar dagiti aso di karkaruba. Aw mat serserbi na ti kapitan tayo dito Di namat mabagbagaan dagiti karuba tayo. Tapno igalot da ko madigit aso da. Sakit may sa. Oh. At daman ng nagsinang agasawa gapo iti panagbabae iti asawa na. Anya? Panagbabae manan. Nabuyak lang. Itatay lang nabuyak. Nasikugan na dahil ubing nga chicks na. Kinuyog dahil tinanang na. Napandas sinalangad. Ibaba man lang ito cellphone mo. Katiladang istorya mo. Bakit? Mabiit lang kit ni. Agbuyak to peti rapitol po damdama. Sigurado man nga daman di kiti may reklamon nga atit kumporme dita. Kasla ko di kiti nakangin at singer na ti kuryente. Dahita kumamat ti sulbarin ti gobyerno. Sakit nakangin at ti gas.
Api problema yung tagasket o mati lugan tayo. Uray ngumina mati plete. Oh, kat ngumina mati pagplete dagiti anak ta mapanagbasa. Sakit ni Maring Tesi. Api man ni Maring Tesi. Kat sing-sing rin te 5-6 nga nagutangan na. O itata, aglimlim man. Tadi na mabayadan. 5-6 man utang man agkakanamot di kati isistoryahan bakit? Kadagpay sumat adot mapaspasamak dito lubong. Iba ba malait? Api nga inagumot cellphone ko. Iba ba malaangan? Maturog tan, aginanatan. Arakupin ka man. Agat arak ka. Napang kami lang naginumbit, kadigati kakadwa, kadigati katrabaho. Nasapak mo kinagawid. Kan tikinagpaisuan na, basit la tininum ko. Sa anak mo nga na bartek bakit? Day tapay, bartek. Imbes ko nga pag inumyo, igatang yung laing nga itimakan. Nakarigrigat tibiyag. Kaanon tupay nga agbalin nga 20 pesos ti sa kilo nga bagas. At nagadot mangururay ka deta nga inkari ni BBM. BBM manan. Bagas manan. Po aya. Nakadado mo lang yung istoryahan mo bakit? Umay ka man lang dito hintay. Di nakakaili bakit? Agtala ka man. Madip. Agregla at ita. Agregla? Ay, saan pa ay? Ang dandan agreglaan. Kaya't mo nga rod. Nga dandan ako nagregla. Sakit no? Madamatan? Isot pa nagruwar na? Unay ka mo tumbag. Anya dahi tang kayo magbagam. Ala, maturog kakit din. Adupay ti ubrak. Adupay ti buyaek dito yung cellphone ko. Suwag mamano nga aldawen nga kasta ti madmadlaw ko iti asawak. Agkakana dagiti sasauna isistoryain na. Nadyak mo no. Bigla-bigla madlatakas siya. Nagbali na kasi dati-dati kat saan matunay maun-uni. Agistoryaman. Saan nga kasi nga aglalaok ti istoryain na. Adda atap ko idikasin yung nga mabalin nga sakit deta ti asawak. Nga posible nga italaeng nga rimuar deta nga sakit na. No apay nga atapag nga da sakit na. Ada sakit iti panunot ti asawak. Nga minkit kasta ti sakit ti katugangak a babae. Madanaga na kiti ang mga no natawid na kuna kit italaeng at nagtaod, italaeng at timaod ti sakit na. Angim sa balim at ti sakit ti katugangak. Kas kumay din na minsan nga manganak. Mat. Da kayo gayam nanang. Manganday pa Nanganak kon Kasanungan nangan kayo kat siyak sa timo nanganangan. Awumot pitinaksay ti inapoy. Nanganak iti bigaten. Malemon nanang. Alangan mo't nga di kay mangan itang amalam. Ay na. Agdayat akman Agdayat kayo nanang nakakutkutong kayo. Anya nga nakutong, kita man ni. Adapay bilbil kon. Saan na kaya't day ditatangyo nga ada bilbil ko. Alang nanang. Ay kwa, mot. Awal ti sangagasot mo dita baraw? Idumawatak ko makin ni Cecil nga anak ko. Angin awan mait. Awan na nang napan deliver da telinabaan na. Iso nga rod nga si kamal na ti pagdawata kon barok sa gasot man lang. Ananuin nyo ti sa gasot? Igatang nyo man ti gin yun. Igatang ko ti gin ko at agas ko dayta. Kasano nga agas na nang isun samot ti mangpakpakaro dayta sakit yo. Ay naawan ti sakit ko barok. Ad sakitak no awan iti arak iti bagi. Alan bayadang kanto. Ay nula kumasaan nga na saan ka na biyuda akit adupel at kwartag ita. Kasano ka baliktad mo ti lubong. Anya? Well,
At timot pagtaudan ti init ket iti daya. Ti kumalaod akat babak ng kumatatao. Ha? Anya ti magbagayo nanang? Kunak, saan nga pudno nga nagbukil ti lubong? Flat ti lubong. Day tama ti magbagat. Ay, nagore ka nga ron nanang, kumautak iti wallet ko. Ay, day takat. Sikat ti paborito nga talaga nga manugang. Mot-mot. Talaga nga siyak ti paborito yo ananang, tasyak mo't laing ti manugang yo. Tabugbugtong mo't nga anak yo ni Cecil. Dayta ati panagkunam. Ang iti sabali nga biyag, at dapay sabali nga manugang ko. Ha? Di tayo la makitkita. At dati sabali nga lubong nga saan tayo nga makitkita. Patsik ngamin, nga dahito may kadwa, may katlo nga biyag ko. Nga idi mo nga biyag ko, aday mo nga asawa. Aday mo nga anak ko. Mamati ka kaditi kasyay. Mot-mot. De taman de tay reincarnation nga bagbagayon nanang. Uy, reincarnation. Mamati ka kanyak mot-mot. Ala ka din nanang, dito sa nagason. Tayong kay gumatang ti arak yun. Ilipas kong ti bangan. Sakbay nga sabali pa iti pagturturungan ti saritaan ta. Agyaman nagbarok Paborito nga manugang. Bilibak nga talaga king kaparing mutmut. Agsaruno nga rabi nga simurot ka kada kami diti bar. Kuha paring George. Kaya't ko ngamin di sumurot kada kayo ng data agawid na katagos niya balay. Taapay mo di mo pa gayam na ibaga kanyak. Di mo pa sinong batan ti saludsod ko no apay mo nga kaya't mo ti sumurot kada kami. Kaya nadakunam nga kaslada parikot mo iti balay yo. Kuha. Alay, bagam lata kanya akong pare. Ay, nabayag tayo nga nag-agsisiningid. Nabayag tayo nga gaamon. Bagam na da problema kada kami, baka matulungan da ka. Kuha ngamin paring George. Amoy mo, at ikatuga nga, medyo adasaltik na. Ay, why? Na-istoryam kada kami din. Naimatangan mi mismo, idi imay kami nagiinom iti balayaw. Idi kasangay iti may isang anak mo. Uwin nga pare. Dahil taka diti problema. Di mo ka di maanusan nga kadin na ti katuga nga mababae. Nga adasaltik na. Saan mo't pare? Maanusak mo. Naanusak mo't tinabayag nga panahon. Ngaman niya garot ti parikot. Matanagan na karot pare. Kasla na aringan mo tan ni Cecil nga asawa. Anya? Anya di kayo mo asawin? Panag ko na timao din ti sakit na nga tinawid na kini nanang na. Abay, ba't nga na ibagam ti kasta pareng mutmaw? Ngamin kat agka ka na ti bagbagana. Aglalaok ti si istoryain na. Uri no saan mo't nga isot pagsarsaritaan may madamdama. Ag-istorya ti saan mo't nga awan konekta na kadati ka sa pagsarsaritaan may. Apay mo takasta. Jakarot amo pareng George. Ti atap ko agad na aringanan kininanang na. Ay na, madanagan na. Ikit delikado tayo tambare. Kasano nga roda yung ti sex life yung agasawa no kasta. Day tapeng or ti parikot ko pare. Namin anon nga kinulding ko. Manon arabi nga kulkuldingag. Madinalata kayat. No kuldingag. Agi baga kadagiti reklamo na iti arubayan. Anya? Unay mo daytan? Isupaya. Isungarod nga panunutik pare. Ti anya? Dati ko naman dito nga. At dadagiti babae nga mabaling nga mairwar. Ay gatada. Ay nabayag ngayon uray kan. Ibagamlaan. Ibirukang ka. Ado dito. Malasing ko tila nga kenjar ti babae nga nakatambay dito'y bar.
nga agur-uray ti customer nga mangirwar king kuana. Dagiti estudyante nga kasapulan iti pang matrikula. Wenno pang allowance. Aduda ti pare. Agpaisaw. Estudyante nga talaga. Wen. Ay na. Nagpipintas dapay ko nama. Sinumot na kaamom dayta. Ni paring Joseph. Iti kano mismo nga likod ti eskwelaan. Ti pagyananda dagiti nga estudyante. Ay, estudyante. Sige. Uray ta da kwartag dito eh. Manuti ko namin din. 1.5. Wen pare. 1.5 lahain. Ang no awan ka sa tita. Baliwan tantot umay dito eh. Ngamin kat. Huwebes ita. Aduda no biyernes. Wenno Sabado ti rabii. Baliwan tanto ti umay. Agsagana ka. O agpagwapo ka Tapno kayat da ka. Sige pare. Sumurutak to mga radno bigatin. Isaganak to. Talaga. Kaya't ko pare. Makaramanak man estudyante ita. Ay, yes. Uray ta di nakmat pagustuhan ni bakit kaon. Sige pare. Agsublit ang bigat dito eh. Dakong bakit? Agid dakan, agid ngay. Amang ano, aging ginid man eh. Anya? Agid dakan, baka maulaw ka no, aging ginid. Aging ginid ka sana kung maging ginid. Akit? Awan ti kas agsakbay Tawan mo ti makaamo no kaano nga aging ginid. Kaano la din aging ginid. Ay. Agid dakan, agid ngay. Nagado ti mamabibuyak ti cellphone ko nga titilaad na nga didigra. Mga no agbagyo pa sa aglayos. Sa akat nakainom ka. Kasano ka nga mga makalangoy no agbagyo no aglayos. Ulay. Adadad saman nga mabarte ka kadeti nga bagbagan. Maturog ak malaing Ay na. Nagpuor man takaro ba tayo itayan? Ha? Kadagiti nasagadan na nga bulbulong, kadagiti tilaad na nga basura. Pinuuran manan, day bakit Julie? Ha? Ano di bagbagam? Katagpaiso. Diyan ka mo Imbes ko mga ikali na. Naimatan. Sa bali man ti istoryain nan. Ay, amom ni Auntie Belen. Auntie Belen manan. Katuwain. Apin Auntie Belen. Intaray da kano ti apu ko na. Iladang ng istorya ay Cecil, bakit? Maturog takadlatan. Agkakanamod, dagiti bagbagam. Anyang agkakana. Mapaspasamak amin tilubong dagita. Nganaskan nga maamuan tayo. Tapno no. Amutay mo't adigiti mapaspasamak taglawlaw. Imbes ko mga dagita anak tat istorya ibagam kanyak no kumustada. Di kita agad sa bali nga tao. Katala rumbeng laing ang maamuan mo't istorya mo't sa bali nga tao. Kas kumakin ni istunan. Sa bali man tayo bagamon. Ay kiti, ibagak laang mo't nga dati agmamanok nga po sa dadita bangir. Pinalag ni tay katugang ay manugang ni Merlin. Puusa man. Diyos ko aya. Agad mayat mat Tapno saan nga maibus ti piekda. Taka-asid namat kag tartarakin ti manok. Maturog ak malaangan. Sakbay ka maturog. Bakit? Mandi ka di mapalin ita. Pagustuhan na kumaita na, manong arabin nga, kitawak ka. Ay, agtal na ka. Apay manan. Kasano no masikugan na? Anya, masikugan, kumatawan mo, masikugan. Ay, di tayo laan mo Unay kanot. Narigat ti agsikog ita. Nakangin-nginat, di magatang. Nakangin-nginat gatas ti ubing. Maturog ak malangan. Unay mo dahito yan.
May matito yun, tsaka makaturog. Sakit, imagine dati bagbaga ni paring George. Sakit di pa naturog dati asawa. Bakit? Aguri ka man, madamad buyak titulpo. Bakit? Makaari makita. Mabaling ka din nga pag-gusto. Ay, talna ka kunang. Ay, laklakayang kan. Manukumat anak tan. Papanam. Inaklag si Arbeit. Maturog kanton. Mga numaabutan kat gingginid dita. Maigalis ka. May timog ka. Nagginat pagpa-hospital. Unay magdetan. Diyos ko ay. Ano ti mapaspasama kiti asawak. May kabala dito yung CR. Diyos ko. Napintas na ito may isang estudyante ito yung naunaan kabilaing kadaparing George. Makitak ti puun ti barokong na. No kuma, saan kami nga naunaan baka siyak kumat na kairuwar kaday diyang estudyante. Sapay kit imagine itayin. Gulay ka man. Pananday ti shampoo ditan. Imagine klatan nga. Lamo-lamo dahi ti babae nga estudyante nga nakita kita. Nagmayatin. Imagine na siyak ti na kairuwar king kwanay tay. Imagine ka. Agasim ta estudyante. Nagmayat nga tatsukog ti barukong nano nakalabos. Sabi ko mata, saan na ugpakasto ni bagat ko. Tapno di na matuktalan di tiraramitak. Imagine na nakarabawak ka dahil estudyante. Po na yan. Kas na idi higanas na idi damdamo mi pelain ka ni Cecil. Suyatak. Tapno awan ti ebidensya. Anong sakon ti kastoy Tama di mo ta asawak. Ngimda ki palubos nga kastoy latan. Makaramanak tumot iti estudyante. Kas kada paring George. Di karigatak nga makairwarak iti estudyante in tunubigan. Iso nga sumuro taktuman kadakwadan in tunubigan. Dahito yan. Sa pahit ti rumar. Ay. Mat barak. Ay, nanang, dahil gayam. Nagkapuan nyo, nanang? Ay, nagkapuak la dita karuba. Dapa nagdimbawat iti bulong iti santan. Bulong santan? Ano nyo ti bulong santan? Ay, kuha. Awan. Yapro-apros ko lang. Ito yung ti kudkudil ko. Adda ka magaya man. Naitulog ko ni Jenny, nanang. Ada ka palagayam, mutmot. Uwan, bakit? Malpasak mangan. Agtod brasak lang. Inaktog trabahon. Kuha, sakbay ka mapanagtrabaho, barok. Awala ti 50 dita. Nanang? Bigbigat, anan mo nyo ti 50? Kuha, gumatang ako nga iti ilalaog na iti ginataan. Ay, kaano pa nga nagluto kayo iti ginataan, nanang. Dati, kuko mana ko, nana. Uwain, dahin siya, Kanya ka diti lutwen nyo, saan nyo ibaga nga lutwen nyo deta bulong ti santan nga pagbali ninyo nga laing dayta. Ay, saan?
Apay, anya, agmauyong. Ha? Anya nga ro, ti pamayan nyo, pangharamatan nyo, dati kukumana nga, paglaok iti ginataan na nang, kit ilaok ko ti pagdigos ko, anya, kuha. Makapapudaw ka no, kunada. No, kumangamin agtaod ti init itilaod, saan ko mangkasto ti kudil ko. Ay, sabali man ti bagbagayon nanang, ikam kadilatan, mot-mot, tapos nagtal na daytan, ikan na ko nabarok. Unay mo't, anya man ti kinalaman ti panagtaod ti init iti dayan nga, laod ko man, tapos nunuhang kanong nga kasta ti kudil na. Dito yung nanang, 50. Ay, siyak mamatikam. Ha? Cecil? Ika naman ti igatang ti bagas. Dito yun eh. Awan ti nabatin. Dito la allowance kung nga pa nagtrabahon. Napananaw ko mati kwartam. Ada ngamin imutang kanya kakatrabahwak. Bayadan na kano ito no sumarunong kasweldo. Utang dahil takot ti pakisagsagmakan dagiti tattao nga ure lamang tanda ka dagiti anak da ay na numabalbalin dya kahit tagpautang ken numabalbalin dya kahit tumututang kanupe nga nga imutang ta ken hamumot o galit umutang ore nga iso nga ron di bagbagaking ka nga dya kahit umutang dati pulis nga anak ni Maring Loida. Imutang. Saan? Anya nga ron. Na-promote ka, no? Anya? Anya nga ron. Ti connection na ka dati utang. Awan. Nakar gumatang ti bagasin. Kantog trabahon. Makamuka ditan. Unay mo dito. Apo, unay mo dito ang aginan. Habangan mo't lumari nga nakit. Jay Mesa, agtaod ko mat init itilaod kong kunana. Deti mat Mesa, agkakanamat ti aglalaog ti istoryahin na nga mat ti koneksyon na. Diyos ko kaya. Unay deti nga lubong inakmalag trabaho. Tanumalpas trabaho, sumurutak manan kada paring George. Dito yan. Baring no mailiw-liwag ko mat deti nga parikot ko. Into no makaramanak ti estudyante. Excited ako. Day 2 yan. Unay mati pa nakiranrananan nga maditibagbagi ni paring George. Iso nga may saklatang may dituyan na. Makamuditan. Puri tayong baga na insuro na matkanyak. No kasanungak nga malasin tay babae nga pabaybayadan dito bar. Unay pa nakiranrananan nga may sakay may dito uminumakpe lang. Baring nung madamdama adan to dumteng nga babae nga estudyante nga agsapsapul na ure ti customer na ng mga working kwa na. Ureta na isuro kanyak ni paring George ti pagilasinan. Iso nga minumaklata. Waiter! Orderak man may sa bucket, waiter. May sa bucket na beer. Uy, dita. Adda dimting nga langan at estudyante. Dito yun. Gundaway ko dito yun. Uray na awan da paring George. Ang mga mat noon na andak. Nalapsat ni. Medyo natayag. Narapis ti bagi ng sakto lang ti barukong na. Sakto lang mati patpatong na. Napudaw. Kulot ti buok na nga ulandis. Deta naka-make up. Kasta kanot lang nga na. Dahil iti pabaybayadan ng estudyante dito'y bar.
agalib takak. Uray ta natureda kung ta nainom ko dito yung mesa bucket nga beer. Bakakit no mauna andak man dito do mga lalaki dita. Naskin nga. Umasiday ka kon. Hi, miss. Mabalinti makiam amukin ka? Ay, kuya. Nakita ngamin nga wanti kadwam. Adda ka di urayan? Kuha kuya. Sagayam ni Motmot. Mabalin ka di nga maamuan din nadayaw nga nagan mo, miss. Siyak ni Erika. Erika Ramones. Ha? Ay, nagan na pelang Erika. Bagay na bagay tinagan na nga Erika. Ay, kasti sa ludsud ko, ada ka di urayam mo no may samlaeng Miss Erika Ramones. May saklaeng. Mabaling ka dito makitugaw king ka? Okay. Agyaman nak, Miss Erika. Baka kahit mo ti uminom, gorder ka laeng. Siyak ti makaamuking ka. Sigurado ka, kuya? When? Kahit mo ka diti beer, or juice, or anya, ibagam. Kaya nung kahit mo ti pulutan, gorder ka lang. Sky's the limit. Agpaiso? Awan ngamin ti kwarta, kuya Motmot. Ay, saan nga problema ti kwarta? Miss Erika. Siyak ti agbayad. Talaga? Uwen. Adugayan ti kwartam, Ha? Ay, sakto lang. Katsi ka, awan ka diti kadwam? Awan. May saklain. Kaya't mo ka diti uminom iti sa bali nga lugar? Ha? Anyo ti kahit mong sawen, Miss Erika? Naringgor ngamin dito eh. No kayat mo, agi-take out talatan iti mainom. Sa tamapan iti sa bali nga lugar. Ha? Sigurado ka? Sigurado ka? Itatalain nga nagamam mo? Agkadwata? Nga dudwata laing? When? Angim ada bayad kuno kwa. Hoy, yun. Dito. Kulang tupay dito. Ada bayad na ako na, Miss Erika? When, ada bayad kuno kwa. No, agkuyog ta, nga uminom, nga mapaniti pribado nga lugar. Bayadan na. Tamaaramid ta ti kay keta. Ayun, dito yan. Dito kung kuna ni paring George. Naitsamba ako. Naimpaglangin. Siyak tinakaw na. Awan ti problema. Mano ka diti bayad na? 1.5 no kwa. MC ka ti makaammo nga gumatang ka ti mainom. Kaya na ti pagbayad no kwa. Iti pag-check-inan nga. Uwi na ang problema. Ang problema. Naka-budget. Ha? Ay, di ko ko sawin. Ada budget. Ay, ita ka din. Ay, sige mo, kuya Motmot. Sige nga rin, tap no makaaduak. Ha? I mean, inta nga din. Tap no makaaduta, iti mainom. Ay, na. Sige, inta ka din. Ado nga minti na inom ko jay bar itayin. Naskin ka di ba na nga ibusik deti. Ado pa deti nga beer ne. Naskin nga inumim sayang mo't na tita inumin na kita. Ibusen ta pay laeng. Sa tanto aramidin ti kay kayat ta. Ha? Ay, sige. Naiso ti kayat mo, Miss Erika. Mabalin ka di nga ron nga. Uray,
Agik lang, uri may isa lang nga, uri ismak lang. Uri ta, na itid kumot na tibayad ko kikan, Miss Erica. Ismak laeng. Sige, di ka kami makaururay, ibusen ta dati inumin ta, urean yan tot araramiden kanya ko, urean yan tot araramiden, tan kunakmet king ka, uri ismak laeng. Pampagana nga kunada. Tapno no, magargari ti riknak, Miss Erica. O sige. O, una yun. Nagina, nagganas, nakaagi ka kiti bibig ti estudyante. Sige, ibusin ta nga ron na gito eh. Sige, paspasan tati uminom. Tapno no, mabibiit nga maaramid ko ti kahit kung aramidin king kami si Erica. O sige, cheers! Baglakit dito. Diyan. Anak nga na Bartek unay. Wow. Wow, nagkinis ti bagim es Erica. Anya nga petur urayem, mot-mot. Mut-muta mo na. Ay, win. Oh, una yun. No, apay ba't nga bin nga nakaadok ti minum. Medyo agsugilak mo tan. Kayam ka di pa eh? Wen. Ay na, nagmayat ka nga arakupon, nagkinis ti kudil mo. Mati, umingar mo't pailaeng. Baka madamdama, aglupo ito dahil ito'y armas kon. Erica, Miss Erica, mabalin ka di nga shortcutin tan, aramidin tan, dati nasken nga aramidin ta. Ha? Sige. Ngayon, mabalin idipin ti silaw? Ha? Okay lang. Nguray ta nakitak mo ten, di bagim. Talapanti mo, tijak na ikat. Miss Erica. Mabain na kami nga ikat ti panti. Okay lang. Maawatag. Uray sakmot Kaya't kumot nga nakaidip ti silaw. Mabainak mo medyo nangisit na ti kirit ko. Anya? Awan. Kunak. Sige, idipin ta ti silaw. Uray ta damos silag. Di tarwar nga sumurek. Sige, idipin nga rin ti silaw, Miss Erica. Umay ka nga rin dito yan. Ay, sige. Agdata ka nga rin. Saan? Anya nga rin kayat mo? Sikat akir na ba? Saan? Anya nga rin kayat mo? Kastoy. Ne. Nagburiributan. Anya day ta impulpulagid na mo't yan ta. May kan. Iasideg mo ta siya kung timang iserrek. Sabali. Style aso mo ti kayat na dahito yung Miss Erica. Sige, mayatak lang ta. Okay lang. Ginamatan na. Isunti nang isot nang iturong na ti armas kon. Mariknak nga na ilat. Kasla birhen pa ilat na ito. Nailit sa unay. At damanin po lagid na. Tinuprahan na siguro tapno nagalgalis. Payatak. Deta. Deta. Inturong naman. Tulungan ka, Miss Erica. Sige. Tapno sumret. Nailat ka talaga. Netan,
sumsumreken. Wow. Yes, simrek lada armas kon. Oh my God, estudyante kas di kaya ba? Sige, mapanin. Igabak na tisiket mo, Miss Erika. Nagmayat. Kas labirhin nga agpaiso. Yeah. Manika. Unayin. Napahaot dedi nailit ng bumayaga ka. Saan nga kas dati nga alis to ak na aglipas. Nagmayaten. Oh my God. Naggimas na pamagita ito. Anya ti oras La Diyos ko. Adaag pala ti unig ti silit ti motel. Ako mo ti kadwa ko. Napananan ni Miss Erika. Rimwar lang at tabiit. Pinapanan. Napananti cellphone ko. Awan ba't pangkita ako ti oras ita? Ni, uri ti relok awan matan. Ni, unay, saan ko ba't nga inuksop na ti relok idi malagip ko. Tiwalit ko. Ni, awan mo tiwalit ko nga nakaparabaw di talamisaan. Diyos ko. Anya ti mapaspasamak. Abi kastoy ati armas ko. Anya da ito'y. Anya. Takke. Abi takke na di armas ko. Anya tinapasamak. Unay matan. Api nagapgapwam ha, motmot? Bakit? Kinapi ka sa tilangam. Api nga nalpay ti abagam nga si Mangpet. Parbangonen. Ay. Ni, api nagsangit ka. Ay, malalakyan kang sangit ka. Api, pagsangitam. Api, gaputa. Imbagak lang question ka lang, no? Api nga naladaw ka nagawid. Agsangit ka, no? Oy, mutmot! Api nagsangit ka. Pagawalan bakit? Nyat basol mo, api agkid-kid daw kat pamakawan ko. Nahuldapak bakit? Nahuldap? Anya? Tiket mo kasawan. Nahuldapak bakit? Abay nga bimatasim mo. Ay, agmauyong kansan, si kamot-mot. Papanam. Nakagitan bakit? Tama nga no aging ginag. Anya? Oh my God, baka gingginid bakit?
Baka agbetak ti daga ket agpuswak dagiti takki di septik tank. Umay ka. Anya ti magmagam sa ay agmauyong kansan motmot. Umay kan. Ipuswak ni Apo daga dagiti takki ti taot. Uray ti takki ti dingwen. Umay kan. Ay motmot. 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 Kukuaem. Sipod idi kasin yung kat sa anak ko na simurot kada pareng George nga napan nakiinom iti bar. Sa anggumet nga ni sistoryan kada kwada no anya tipod no nga napasamak kanya. Kasi na po Diyos nalimpyo met manen ti panunot ko kalpasan ti napasamak. Angem no anya ti kasasaad ti asawa ken katuganga kaskas dilata. Angem uri no kasta keket ko laeng ti agtali na edi ti balay ket anusak nga agkakana ti istoryahen ti asawa ken kaslada sa baling alubong ti katuganga. Ngem ti rumuarak ket mapasamak tuman kanya kon di napasamak. Jak kaya ti rumuar tabay palagip laeng kanya. Di pa nakaalilaw ko. Iti may sagayam nga bakla. Nabayag mat nga jak na iliw-liwag kasin yung tikinagpaiswan na aging gaita. No mabalbalin no tumakki at jak kahit agitan titakki. Namalagip ko nga. No mabalbalin ko magat jak kahit nga igaman tikimot ko. No agilo ak. Kada agilo ang malagip ko ni Erika. Tunggal umisbuak. Namabalbalin jacket. Agitan tibilit ko. Malagip ko lang. Aging gaita ket jakpay nalipatan. Tinapasama. Nakasano ka malipatan. Inaldawlat tawat nga may palagip ka dyan. Jakmat mabalin nga umisbo nga jak iggaman. Jakmat mabalin nagilo nga jak iggaman. Makapalagip ka dyan. Unay, nagkasa amin. Pasensya lang nga kadagiti mangmangan. Di lang maawatan. Awan kayo iti kasasaad ko. Dahil di nga ron ti magibusan ti surat ko kasin yung ganda ito iti parikot ko launay. Jakpay pulos nalipatan tinapasama. Makajak to pulos malipatanin. Angim damagik man kada kayo no anyat nabalin nga aramiden tap na mailiw-liwag ko ti amin. Kasano anyat aramidek. Tapno saan ko nga malagip, dahil di nagkasangan na pasamak kanya. Tunggal umisbuak, tunggalag. Amo yun lang tayo. Iyon na akong dagyaman, kadagiti makaitit siya. Mut ya. Agyaman naklaunay kasin yung ti anos ken laing mo nga nang tedbiag ti pakasaritaak. Kat sapay guma adamat na napidot yung ada liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak adim nga ken nagbuya. Tuyag problema apagaya mo motmot iti Ilocos Norte.